Unit 10, lambar 78. Perhatika, lalu baca randau tu. Nyalin gambar ngena komputer. Muntai ngena video call, telefon indaya nanya akak cara nyalin gambar ti bisi dalam komputer. Selamat lemai, akak. Selamat lemai, Muntai. Nama berita deh. Mana? Oleh Nuan ngajar aku cara nyalin gambar dalam komputer. Bak gambar tik dekat di salin Nuan, klik kanan. Udahnya, klik ikon copy. Bak lambar baru, klik ikon paste. Udah meh gambarnya di salin Nuan. Piak nih, terima kasih akak. Sama-sama. Perhatika, lalu baca randau tu. Selamat lemai, akak. Selamat lemai, Muntai. Nama berita deh. Mana? Oleh Nuan ngajar aku cara nyalin gambar dalam komputer. Bak gambar tik dekat di salin Nuan, klik kanan. Udahnya, klik ikon copy. Bak lambar baru, klik ikon paste. Udah meh gambarnya di salin Nuan. Piak nih, terima kasih akak. Sama-sama.